Undunankulu wesizwe samaZulu inkosi uMangosuthu Buthelezi ufunde incwadi eyathunyelwa umntwana uSimakade Zulu ngoNhlaba lapho athi akakaze esho ukuthi ufuna isikhundla sobukhosi. Uphinde wachitha ukuthi uyena owabeka iNgonyama uMisuzulu. Angikwazi ukuthi isilo esikhonjwe yini. Esibethi manje yimi esibekileyo. Izinkhonjwa le ndumbani. Ukuthi isilo sibekwe yini. Iningi lelikhona ufunda le incwadi lapha isilo sakho thambi sasibeka imizwa yaso. Nalapho ufunda khona incwadi yomntana wenkosi lapha ebeka khona imizwa yakhe. Khathi ikhuluma kulomhlangano wokubuyisana iNgonyama uMisuzulu kaZwelithini igxeke izinto ezenzekayo ezehlisa isithunzi sesihlalo sobukhosi. Ngifisa ukuthi nina besilo nginibikele ukuthi siyabona sikanye nani siyindlunkulu siphelele lapha ukuthi yize phekwakho konke okwenzakalayo isizwe siyalazi iqiniso futhi isizwe phekwa wonke lamathize akaze isizwe sesilahle. Ngiyasibonga isizwe ngalokho kwenziwa nina besilo ukuthi isizwe siyalazi iqiniso futhi isizwe siyolivela iqiniso. iNgonyama ithi aqale ukuthi kube nokubukana ngeziqu zamehlo odabeni lobukhosi. Lokhu nokwenzakalayo aqale ngathi nina besilo nomkhulu benu kwakunjena emakhosini adlule uhlukana izinkulu phakathi okuyimpilo yakhona ngoba iyakiphindi kuyihlangane futhi. Inxenxe ukuthi kube nokubambisana phakathi kwezindlu zobukhosi zonke. Akekho wathi lokhu kulula kodwa esilokho esikuphethe kulula kodwa isizwe sonkana nina besilo sibheke kuthina ukuthi sizobahola ngendlela nekusasa esobaholela kulona lizoba ngeliqhakazile neliphilayo nelizoba nenqubekela phambili ukuze isizwe sithuthuke siye phambili nina besilo.